Lijep pozdrav svim gledateljima i gledateljicama RK Nexe televizije. Sa mnom su mlade snade Nexea, Dinko i Stjepan, dečki bok. Dobar dan. Pozdrav, pozdrav. Evo, iza nas je utakmica 7. kola Lige za prvaka protiv Spačve. Igrao si utakmicu, jesi li ostvario što si zacrtao? Pa jesam, mislim da smo svi ostvarili što smo zacrtali jer pobjedili smo u utakmici kako smo očekivali. Dobili smo mi mlađi i oni koji inače imaju manju minutažu, dobili smo malo više prilike. Zahvaljujem se treneru i igračima koji su napravili dobar posao u prvih pola sata. Dobro, evo sutra nas očekuje utakmica 6. kola Lige za prvaka, igrate protiv Varaždina. Kakva su očekivanja, predviđanja? Pa sigurno jak protivnik, već smo izgubili od njih tamo u gostima. Ništa, učemo jako utakmicu, nećemo nikog podcijeniti i idemo po tu pobjedu. Tako je, sad nam je svaka pobjeda bitna, ali tako? Pa da, u zadnjih godina svi pričaju kako je Liga sve slabija, evo ove godine je nikad neizvjesnija, tako da može to privući malo publiku, ali mi ne smijemo, jer dugo smo ovisili o Poreču koji je dobio Dubravu i sad ovisimo končno sami o sebi, ne smijemo se dozvoliti opet kiks neki. Pa, mislim da će i to biti rutinski kao i protiv Spačve. Dobro, evo, a bit će nam možda puno lakše, zato što igramo na domaćem terenu, pa ćemo pozvati navijače. Pozivamo navijače da nas podrže kao i uvijek do sad, i eto, to je to. Dobro, to je to. Znači sutra u 18 sati u dvorani Kralja Tomislava u Našicama dođite i podržite dečke. Bok!